joto na hambai tini ching joto saimano 3 tarik May 2026 tini chini ti pramothani backbone chini oxygen youth hangke chini backbone plus chini oxygen youth chini dependent ching borna belakan depend mak payo chini party ni boroni fifth foundation de obono ching tini khomulangni khajuri murawo chini party bi ching kango ching abo tini flag hosting khailai tongo hingke phaimanjak phainai chini joto shircho netrito okrarok chini ani bata okra sidirupini chini senior leader tongo former minister Member Kumar Jamatiadi tongo former MDC chini Ganesh Burma tongo newly elected MDC samai tangmai drop ani ang phayong Gita Burma tei chini party ni joto sokriyo kormi rok tongbayo chini khorokjate kaisa former EM tongo Daramani abono karibo boristo chini shircho netrito tongo TWF ni block president tongo youth ni tongo chini YTF ni opusonga ko tongba yang joton bumi kulia angkai o salman bagi ching belekana khatung tini tei tini no salo hasteni joto lukurongno on behalf of the pramok thangri TWF ni YTF ni joto chini ti pramothani joto warriors bottom to chaka jora bornang joto no tini ani khakaham khakupur te choban chibaya tarik May 2026 joto saimano tini YTF ni foundation de o salo ang puilano chini bobagrano belakheno paithleya khulmung ya paro te bini sakthuri daktino kahamuni khanya nang tu ni matai rok nang tu ai